Chomar Shuz Well, had ich bliona han ik mis goedoch as a valen na heo agus na de háis ich mis a goppe as a vale hoe mi maach wa min am a fostan na heo an blionichens hoe mi maach go buan an Ghàidhlig go leor te Michael in het Pheofhairean agus cháid se sin weisam go as a vale go ministid as a vale ag go Ghàidhlig as an joklasúr agus chami ferroróisin an pormochtún agus mach gláid agus chuoinach mé a beget jónach Seirbhis Ghàidhlig go chumar sto huair sem míos agus bhesin tíadach jónach go leor sin dhéanamh agus fa mis chatálik agus chusin amach samasan as na Pépidens dul amach de réúna Gaels mar sin. Han Seirbhis an talar na cáirsnach as a bhile. Wa mi hen go an hen ek naam agus batúlam kareacht kleva began son in Treòraich agus ik hiad sharam an de waun ba shen is as a jaran bad have lobelaan waken die falla be jure tuluserigen gaan in kro ek naam shen gaan ja nou nog groenpik agus fervel an jaram an gachumalach ga je ma daichet agus va chorus daichet dak in ik jaram an sin agus son ballepik mar in Pheofhairean wat dúlam crosent klebach jo je jaram an hoe mach geran a baltje nille va tin a baltje nille kujoch wel wat de tinas vanachin agus wat de tinas elenish sat a blar du agus va ferelle tin agus het tin haast a ceannach dú agus a sin feiscid tí carta na huairach as seo. Ach go dú mar a thula chala úr hic slóg mór amach an thoiseach agus chuna hád min sias ach nefh ce fichiid blianam bhar na háisich na searámain agus há neiste am a kitchen timimi go leid cóig dío go fichiid a tunamach gach míos. We ma presenter alleen han je lang nog diefzak in je kanamsjoch. True stochwoorden. So we gaan ma dan de stochen in je lak in zo'n de looi met de mag. Ha minister de tien ook in je goede miers, dus je minister dat er jaarlijks toch geworden hakken, had toesannakomse de voet mee. Sagt fór chu duchgus féidir cabidícat seo sin fer son na thulamí so mi teine gona chhrúiad son sin so chumá idir bh hadidir sin na bliúntin. O he idir joglaseochas í senachchad mar an dearaman sagchad hat duine tinna dhéús na fiidain hat duine tin nán duine na díis i tin nán na chuile fríala joglasúteid. Agus ha fioganne tin nán as joglas nalapas an joglasús na joglasin éile timimi go lorne na heo. Agus rút má hanna bhí féin na a bheach céan go bhfuil sin na tachast. Agus ha mi sé a bhí féin fu go másoch blá cásteil mar sin is chaneatteoch i tunneisteach sa fallh sa gachaí had i blion chélas hes nox. An dásta sé díist bhí cúpatíach an specandéich a cuideochs mar sin. Has sin tinne de bhíag. Well am mi dóchas os ceann a chularút go bhfuil dío de gláiricha na ar misc agus go ranna as a hiíod dáte go an chun sin a sin a déanamh an nópaid ar seo an nán ar son gláid thos go néin a cá mar sin ach gláid a gan na dúin agus chanin na dúine ha tin chun na Treòraich Bhfuil de féin deo bhíog bhain ministí na tin an hen sa searam chu an thoisceall chotílas ús chotíí chalach gach míos.